Muri Sudani abapolisi barashe ibyuka biryana mu maso mu mbaga y'abaturage bari mu myigaragambyo i Khartoum. Rubanda bamaze ibyumweru bitatu basaba Perezida Omar al-Bashir kwegura. Muri Gabon guverinoma yatangaje ko abasirikare bakuru batanu bashatse guhirika ubutegetsi, bane muri bo batawe muri yombi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuyobozi wa Seni komisiyo y'igihugu y'amatora yigijeyo nanone itariki yo gutangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Abaturage bavuga ko bibateye impungenge. Mu Misiri Perezida Abdel Fattah al-Sisi yatashye kiliziya katedrale nini cyane y'abakristo b'abakopte. Umutekano warukaze cyane nyuma y'igisasu cyaturikiye hafi y'iyi kiliziya. Mu Rwanda leta yaciye ibitukuza uruhu byose, nicyo gihugu cya nyuma kibikoze muri Afurika.